semtê tu dertime xerse wirda dest pê bike. Boy wê jî boy me giring e yani ez dana bi hevalana yani mezra dan dikim ey qirfa heş dikir yani tu çima şaredarî pir girîng nabîne. Le boy min şaredarî yani hilbijartina ya jî nêve karek bike pir giring e. Çünkü gel bi derê jiyan dike ya pêwîst e gel heqîqe yani virda bîne ser ziman avxe biryara xwe bide. Ama li em bêrî parlamento bibe sentral ve derê da hin ji bo te biryar dikirin ser te daxin, ser heqê te, ser mafê te. Ji bo vê ez ji millet re dikim ez dixwazim yani ez dibêm em virda yani ma em virda hêz binî ew lokal hêz binî kî ma kes nikare ser me ser boy pêşeroja me biryar bigire. Yani ew girîng e yani wek divêrî yani ew piramîda Misir heye ya em dixwazin wergernî ma yani hêz di bin de were yani ne di jor de were hîrakî zanî. Wekî dijî zaten yani ez insanî ke ez pêra dan dikîme ewneke me ra ek dengî xe dide min dengî xe nadin min yani fark nebe cudayetî têtine ez dilê min mezin e ez dixwazim alîkarî bidim hevala gişka ke ji me re telefon kirî ya mail kişandiye ez li ser da çitim dixwazim yani problema wan çareser bikim. Ama çendîk dest min da wetî eger dest min de jî netî ez bi rê rêbaza berwana texim. Mesela ew te gotî işte terin nixweşxana nikarin derdî xet bal bikin. Tabii kanun heye le me kanun goya evna sentral pir kanun girtine mesela parlamento da girtine. Tu sê sala vir man sê sala şunda tu nikarî heqê te vegerandinê tune. Înge çir dike însan ve te zarokê xwe xepê wek te gotî zarok jî Tirkî nizane Kurmandî jî nizane nikare vegerne. Ew tiştî vegeyê ew heval Mustafa istikeve işte hilbijartina herêmê mal ser wê jî dide çünkü herem wî tiştî ew dike yani pere wî tiştî herem dide. Ew nê de aliyê şaredariyê de ya jî parlamento dike ya jî herem dike. Heremetka, herem. Yani herem wî pere te ama sê sal ez pej yani aliyê întegrasyona jî xebat kiriye ez zanim ek sê sala vir man sê sal şunda mafê xwe li vegertinê tune. İşte ew tiştê wek müşkile wek yani wek dijî tabii em hencî hene mesela tu terî derî texî êj yani demokrasiyê naxwazine tu em naxwazinî tevlî demokrasiyê binî işte ew tiştekî şaş e ez dixwazim yani ez demê xwe wana re pir ew dikim ez dixwazim yani çima meri li Ewropayê yani Danimarkayê welatekî pir pêş jiyan bike bêjekî ez naxwazim tev demokrasiyê bin. Mesela ez çend cara min derî xistî ez dibînim zarokê xwe biçûk hene lê toyên em tev demokrasiyê nabin çünkü em demokrasiyê naxwazin. Ez dibim mesela zarokê te çûkin terin evke em evvel me rojava tên hedan bane yani kreşe terme dibistana emigo tu tevla demokrasiyê nebûyî hene din ji bo zarokê te biryar bigirin dibistanê xwe çawa be kreşê xwe çawa be tu jî nikarî tu gotina bikî yani. Eger kreşê pere yani bînî kirin 4,000 kirin 5,000 ev te bawere ama tu tevla demokrasiyê nabî te însanî rast te siyasetmedara rast hev ne bijartin înkê tu nikarî tiştekî bêjî. Yani müşkile me vengene hiç tabii ama az yani verdiğin şey yani no mesela az benim per hortu kağıt civan me tavle helvijatına da bana damo bir sal ve belki یک کس و دو کس bu no amperni perzi dikavene tabii yani boy makurda yani az ben bejim yani ek اوکی خیلی یعنی تبین چه نشتمانی خیلی بلد فرضی خیلی اوکی رفتن اتخاذ ما آنها تکردن چون که آنها چون که موتیویسیونا ما وی کاری بکی آ سرکه او از زن بلکه حوالی بوجی من تذکره چون که ام پر دمی خیلی پر وی کاری دا ام دمی زارو که خیلی دمی که خیلی کنی وی کاری لیالی آبوری دا ام چشتی پر نگذنی اما او چشتک ما موتیویت که او yani evvelat farizi de dili mada yani ev me mutbet ki ev me ev tez bu evet ki yani tu
yani vekden yani بخوازی یعنی از بخوازم وی دمی خیلی کاری که بکن از بخوازم پرتش دو پیش بخم اما وقت میگویی دل دا چی که اتفاقم بوی گلی خیلی بوی ولاتی خیلی سنگی کار بکن سپاس ایبو هم تا بردام بکن نها تانر آنی سر او که سر ولاد پرزیه و سر جه انسان خا حس کرن و خدمت کرن آوان اگر کم بینی هلبت تنه یعنی و هر سیش گود اون تنه جبوی کرمانجا تنه ناکنه اونی جبوی هر کسی که دانمارک بلدیه و تشخله اونی جگیورت کنه جبوی گید کنه دانمارک ذاتاً اوک اوه یعنی سیستم اوه ناوه که گود بی که از تنه جبوی کرمانجا رو یعنی جبوی ترکارا بکنه جبوی گیرد کی لی کرده هنک پرسکری که خیلی پرن دیو آلی دا ایشی واجب زحمت چاوا دکن چاوا سیستم چاوا تارد بیجم نره yani velat parezi ve tanerani zaman yani vaj dil date biz ama haval necati bin zaman yani velat parezi xabat xaze ve xabatî ji tu dil da nekir pinsen zahmet demek ki لیکونینی که کربون گوتبون اندام شاردریه ده هفته که چند ساعته خه جبوی وی کاری خبات که تقریبا 15 ساعت یعنی işte اجی تانرجی مصطفی جی کاری ما روزانه هیه همشی 7 ساعت کار کنه اما خیر جبه 15 ساعت جار 20 ساعت کار کن جبو چه دکن هم دبین تخوازین گلی خرا تشتک پیش داخن جبوی کردا چه دکم یعنی کردا اری دم هل مدگرن اونا tabi مینا اوکی تفکرن مینا ترکیه تفکرن تبی مال متن برالی کار بکن مال کشمره درخه پرسکریا پر هیه اما بگو من پرسکریا مزن خازم تشتک سر مصطفی تانر گوتیج بردام بکم یعنی جنراسیونا نو جنراسیونا زاروک نو برات بین جنراسیونا دیاگنوزای یعنی پرسکریا وانا پر زیده بونه یعنی ADHD اوتیسم پرانی کسی وانا انکسیته یعنی ترس وانا هنه دپرسیون وانا هنه جبا آلی دا دمک پر زعمت اصلا یعنی تج مالبات پرسکیج مالبات زعمت دماغ زاروکیت کیفی خواهش نه و نه چو مکتبه وقت دکباف دلی تجتیشه تو تری مموز دا تپرسیل دبستان اوناش تو بین پر زعمت یعنی هر کسی تو بین دردی که خیلی نکارم درسه برواناخم جوالی دا یعنی روژا و سیاست حرمی دا زارو پر زمانی ما تگرن از خازم سه تا بینم زمان یعنی یکی یعنی زاروک برج زاروکون دمام زاروکون پرسکریه مجی هبون ترسیه مجی هبون جار سترس انسیته مجی هبو عمل به دمه تشتک زیده پرسکریه مزن تبیجن دمک دیجیتالیزیشن زیده بیه یعنی هر تشکل سر سوسیال میدیا تبا شارتن زاروک نو هر دم سر سوسیال میدیا آگاهداری دیگرن سر سوسیال میدیا اینفورماسیون قطعگرن او سر پسیکولوژی وانا باندوره خط که او یکمینه دویامین از باورم یعنی جالی ناسنامه دا جبوی کسی بیانی تشتکی اینی بزعمته یعنی از خازن بیرم زمان یعنی اره سیاست حرامی جبوی حرامیه اما سیاست داری مرکته مشاندینش باندور اقل سرمت که بلکه انتظارم پارتیا نجات پرست دانمارک حق پارتسی دنسفال پارتسی رهبری وانا مورتن میسا سمیت و دمه سلوگان اکوی هیه تبی رمیگراسیون یعنی تبی کسی بیانی کسی یابانجل دانمارک اکثریه مسلمان انتخازن وانا شو بکشن دما تا کسی الور هاتی دونه زاروک الور هاتی دونه تا پانا رو گوی که تو نه دانمارکی تو مجبوری وگری هری ولات هری کردستان هری ترکیه تو جمع وانا پرسکریه که ناسنامه چید کی یعنی اونا ترکی دبین عایدت بیگوز یعنی خا عاید وی مملکتی ناکن دما تا خا عاید ناکری تشتیر رادیکال ته بر اوله یعنی هنه خد هرن خد تسلیم دین تکن یعنی مبروی دیت او کسی چو تا داعش بوی پرانی کرد بون
wana çûn dij Kurda şer kirin ya jî pirê xwe tere tev tiştê krîmînal dibe. Yani wê demê rast e zarokê niha pirsgiriyê wana zêde ye ama zarokê biyanî pirsgiriyê wana hînî zêdetir e. Yani wana problemeke xwe ekstra heye ew jî jalî nasnameyê da. Wê demê jî yani gerez tabî deng bav zarokê xwe re alîkarî bibin ama her kesî jî ewke xwe tune û îmkanê xwe tune. Yani malbat hene ya zimanê xwe têra xwe nake. Mesela dixwazim zarokê xwe re alîkarî bikin ji alî mekteba de pirsgirî heye zimanê xwe têra nakin. Wê demê dewlet ya da komûne mecburî alîkarî bike. Û dîsa wek dizanin siyaseta Danîmarka sala 2001 de heta niha polîtikek liberal tê meşandin. Yani ber wê komûna her tiştek mümkün bû. Yani dema zarok kemasî wê dibûn dikişan psîkolog ya jî dikişan PPA heval Mustafa ji min jî baştir bizane. Ama niha her tişkî tu qureşek texî hesab dikî. Siyaseta liberal çir kir goyî komûna en fazla viqas para xerc bikin. Yani komûna Qasya wana tiji pere ne. Mesela her lewê euro Qasya wana da nêzik 250 milyon pere heye. Tu dikarî bu perana psikolog jî bigirî, tu dikarî bu perana pedagog jî bigirî, ama siyaseta parlamentoya da müsaade nake tu bu perana xerc bikî. Yani ji wî alî de gerek demak me siyaseta ser heremî axiftin gerek siyaseta nasyonal jî biaxivin çünkü bandora siyaseta nasyonal ser me pir zêde ye. Mesela wek hûn dizanin yani qetliyama Filîstînê li Gazê bû li virê herkes bandora xwe li herkes bû. Kesê Filîstînî demak serê wana dike dengî tat min dipirsîn. Kesê din napirsin. Yani ji bo wê belkî rast e ez bêjim ki ez namzedim ji bo gelê Kurda giyo, gelî her lewê giye ama bêguman kesê biyanî, kesê Filîstîn, kesê Ereb, kesê Kurd dema zanîn navê min îbo ye ew naten ji min dipirsin. Narin ji mortin napirsin. Yani ew jî realîtek e. Yani em nikarin jê bimeşin. Ez navana bêjim em tekrar vegerin. Spas dikim. Me gotû em ê 4-5 deqa berdewam kir lê niha bu 4-6 em ê 15 deqa dijî dewam bikin. Ez dixwazim hûn çi dilê we de heye ji bo seçimê ji bo hilbijartinê hûn bên ben Türkçe de söyleyeyim. Mustafa anlamadıysan 15 dakika daha devam edeceğiz. Tamam. Ne söylemek istiyorsanız, ne vaatleriniz varsa veyahut da herhangi bir mesaj olarak bir şeyler söylemek istiyorsanız buyurun söyleyin. Mava Mustafa da istersen. Okey, ben başlayayım. Tamam. Kusura bakmayın. Tamam, okey. Yani öncelikle teşekkür ederim. Yani katılmam için yani çok teşekkür ederim Ahmet abi ve öbürlere. Şimdi her zaman bunu diyorum. Ben şimdi doğup büyüme buradayım. Kaç senedir buradayım. Ailem de yani dedem 67'de Danimarka'ya geldi. Biz artık yani kendimiz Danimarka'nın halkı gibi göreceğiz. Artık yani bu düşünce fikrimiz eskiden yani geri toprağımıza döneceğiz veya da köyümüze. O artık benim için yani o yavaş yavaş o umut yani sönmüş. Çünkü ben artık burada yani buralı hissediyorum kendimi. Ama benim ne olduğumu, nereden geldiğimi asla unutmam. Bunu da yani saygı dileyeceğiz. Ben her zaman bizim öğrencilere veya da bizim gençlere her zaman hem tavsiye ediyorum hem de önem veriyorum. Diyorum ki Danimarka'ya entegre olalım. Terbiyetleri, adepleri veya siyasetini alalım, üzerimize alalım. Ama bizim kişisel olarak, ben şimdi Kürdüm, Anadolu Kürdüm, Yeni Cubalıyım. Annem babam doğup büyüme oradaydı. Ama ben asla inkar etmem nereye geldiğimi. Onu da yani mecbur kişisel olarak ben her zaman önem veriyorum. Nereye gittiğimde Danimarkaların ortasında bile diyorum ki. Beni gördüğün zaman adamlar diyor ki senin aslı kökün nereli? Biz her zaman bunu kabul edeceğiz. Yani ben kendimi yani hissediyorum, Danimarka gibi hissediyorum ama beni gördüğün zaman yani ben Danimarkalı değilim. Yani
Asıl kökün nerede? Ben de onu yani saygıyla yani ifade ediyorum. Diyorum ki yani ben Türk'üm, ya Kürdüm, Türkiye'den gitmişim. Türkiye'li Kürdüm de. Aynen, Ya aynen, ha. Ya. aynen. Onun için ben de her zaman gençlere diyorum. Diyorum ki yani önem verin. Tamam, okey, yani Türkçen iyi olmazsa, Kürtçen de dahil bile iyi olmazsa, gene de ifade ettiğin zaman her zaman köklerin nerede olduğunu, onu saygı dileyeceksin. Hem de önem vereceksin. Onu da Ya, yani herkese tavsiye ediyorum. Buyur abi. şeyi isterseniz sen yani ne söylemek istersiniz, ne mesaj vermek istersiniz? Daha bitirmedik ama son tura geleceğiz. Tamam, Siz tamam, biraz kısa şey yaparsak. tamam. Yani benim son cümlem budur. Yani Danmarkça ne diyorum? Herkes her şeyi beceremez ama birlikte her şeyi beceririz. O benim son sözüm olur. Teşekkür ederiz. Son sözün olmasın. Belki bir daha döneriz Ya, ama tamam, okey, ya olabilir. isterseniz Taner'i alalım şeye. Ben alayım. Tamam. Arkadaşlar şey yapsın. Taner yani ma pırtışt gotin ve jî pırtışt got tiştekî dilê te de mayî tiştekî taxazî bêjî tiştekî tu dibînî zimên heye xerşê kerem ke. خواستم وبم ترویزکی ارده شاد شوام کرد یعنی من نگو از بس بوی کرده تنه ترابطون zaten al tiştek min seri de kal kiri av boy gelli bal Avrupa'ya le mugut yani ramuk az kad ve emek tedini damı khazvera kharz kiri yani av tişti seri de motivet ki av boy yani avvari dili ma da vet kaviş boy galata yani çünkü am deriyo vatkinij boy ve doze av me motivit ke yani eğer bas boy balarupe bu boy av ke bu belki me vakas damu damê xwe yani kar yemek nedido yani vagot av yani işte serekez boy min Adıcı yani Haval Mustafa Jgo yani az bim yani am kabir ro kini am Kurdini am Kurde Danimarka kini no ne az bim yani integrasyona ke baş ne asimilasyon çünkü am bim her kültür renge ke yani peyviste yani Danimarkacı ve kabul bikin yani yani her tiş gavur be inki tuşunu ki tımızın raş yerinde eğer her tiş raş be tımızın gavur yerinde Ji ve amgi yani yani dewlemendê vê baletînê le em nabînî asimilasyon ama ez qejî wek yani wek mêjo dibên ez Danimarkê dibînim lê ez Kurdim jî yani ez vebim yani me Tirkiye jî jiyan kiriye ji bo wê yani ew kultura wana jî yani zimanê wana jî cemê em alîkî wana jî dibînî le alî demokrasiye de ev di qebûlkirinê de ez dibînim. Boy hilbijartinê jî ez dibêjim yani ma insanî me milletî me hem ser sandıqa mafê xwe demokrasî cî bînin yani dengî xwe dibin kêma bidin le ma herin çünkü çend merîrden kirî tê me zaman diye me herin işte yani pir girîng nabîne yani xwazim ama vay tiştekî pir girîng e çünkü tu neçû te dengî xwe nede hene din ji bo te biryara bigirin eger dixwazî ki yani orê dîtinê te ma tişt war biryar kirin înkî tu dixwazî mecbur e pêwîst e yani tu alîkarî xwe jî bidî wan namzetine bo te kar bikinî. Spas. Ez navê dibêjim Yani min nizam min xalat fam nekir yan ez vebim ez ve zanî li Danimarka namzete yani va realteke va rastiyeke namzeta Kurd namzeten Kurd zêdetir ew dibînin çi bêjin qebûlê dibînin û xelk wana dipêjirine û dixwaze reyê xwe bide wan li nav zêdetir Kurdên Anatolê navîn jî kesîmek Kurd hene êdin polîtîze bûne yani ez jî li vê derê ketim li Alborxê ketim ew ke niha kesên hem ji malbata min hem Kurd gotin qusire mesmeke tu ji sosyal demokratekê tê got em ê reyê xwe tê nivîste yani
ek Kürt politize buna az pevê örneke pevê numune az bêm. Ji ber vê va ew koy giring e me jî xwast dikim vê programê çebikin ji ber ku 150-200 Kurdên Anaçolê navîn li vir dijîne. İşte Mustafa kolke Mustafî val vê dere li ba me generasyona sisiyoye yani edin em li vê derenî em ê nav siyasete de cihanî nav her meslekî de cihanî ji ber wê em dixwazin wana bidin naskirin Kurdên Anaçolê navîn demek em didin naskirin jî em tu cudatiyê nakin naberê Pirêz îbo û zûvada di nav siyaseta Danîmarka û hin jî siyaseta Kurdî ra jî mijûl dibin. Niha jî li vê li Danîmarka hilbijartinan şaredariyê û belediyê hene. Yani gelek Kurd jî endamin me yani tam nemcard ama dibêjin tehmînen 100 Kurd ji vana pênceyî ji van jî Kurdên Anaçolê navî ne. Va çi nîşan dide, va çi xuya dike van? Va bêguman nîşana entegrasyona yani zanim partiyan henen siyaseta Danimarka işte me bi nav kir Dansk Folkeparti Heval Mustafa me biborîne sosyal demokrasî jî car car tiştê wana dînin ziman ne entegrasyona wana qala asimilasyona dikin ama va nîşana entegrasyona yani wek tu dînî ziman Kurd li her derikê ne. Kurd siyaseta de jî hene di çand di kultur da jî hene yû ez dizanim mesel çend kes hene Danimarka di nav sînema de kar dikin Kurdin ewna piranî jî ser Kurda xebat dikin. Çûbiyas rahîm heye dizanin bi hezar medyan kes govan kişan ew tiştek pir girîng e. Ji bo wê mesela 10 sala ber vê yekî ji me pirsa bigota rewşa Kurda çêl Danimarka belkî tablok wek reş ji wera pêşkeş bikira ama ez na pir hevî darim yani hem mesela hem jalî perwerdeyê de yani mesela keçê evke biyanî yabancı xandina wana ji Danîmarkê derbas bûye. Kesê me dixwînin pir zêde ne. Di siyasetê de em henî em di kulturê de henî çandê de henî. Ji bo wê tevlîbûna me yani wek sembolîk e ama bêguman dema Mustafa Taner ez me xeda pêşî ez me şivateyên jî ji me îlham eynin em wê bawer dikin. Çand û kultur herî rast e Danîmarka jiyana xegîl Danîmarka derbas nekir ez 24 salin dirim. Jiyana min zêdayî li yayla derbas bû, li Gund derbas bû, li Ankara derbas bû. Ama wek ez duyum kokê min namusiyan min e. Yani kurmanja şorek xeye bê giyot kokî xe de tiroze. Em herin ku derê berê me tim berva wê yaylê berva wî gundî çand û kultur zimanê Kurd ji bo min mîrasek min ji kalê xe ji bavê xe girtiye em wana bîr nekin. Ez bawerim pêşkeştina me serkeftina me ji pir re jî îlham bibe. Ez pir naxwazim pir vaata bidim şorekê hep tirkî dibên gotina wî ne karî wî meske 8 salan me xebat kiriye çend komisyona hem ji komisyona zarok û perwerde hem komisyona çand û kultur her demê fikra me da milletê min heye. Ji bo wê jî ez vê bêjim eger milletê me hera sanduqa dengê xe bide baveriya xe ji me hêne xese dengê xe dana min ez 4 sala din amade me xizmetê wana bikim xizmetê gelî xe bikim. Spas dikirî. Em hatin dawiya bername lê ez dixwazim bi Kurtî her yek ji we mesajeke ku bixwazim bidin û bidin em bi dawî bînin. Mustafa senden başlayalım. Son bir mesajınız, vermek istediğiniz bir mesajınız varsa buyurun. Tamam. İbrahim abi dediği gibi yani eğer ki beni yani sizi temsil etmek istiyorsanız yani inşallah salı günde yani gidip oy hakkınızı kullandığınız zaman benim ismimi yani bulursunuz veya ona da işaret edersiniz. Oradan. Teşekkür ederiz. Başarılar dileriz. Teşekkür ederim. Tıvık azı dog babakız takip kurmancı buzana Mustafa. Valla inşallah azı sefer edin. Yani gelecek sefer inşallah azı bükürdüğün tam müstaklam inşallah. Tamam. Tamam. Daha dijital serkeftin. Başarılar dileriz sana. Teşekkür ederim. İyi akşamlar size.
تانر تبی چه مساج بشینی آنجی بی چه تشتگی بی هر خرسه کرم که اوقاته Yani me got işte ma gelime her mafika demokrasi binince yani ne peviste rayı hem binince ma bes dengi bavin av işte ki kırgırıgız bu demokrasi yani adbeji eğer fazlanak şaradari Belarus'e yani şaradari alikari de mirovan yani bekar seydi mirovan zayıf ve civakeda problema خیلی یا جی جبوی فرشا یا جبوی دبستان ما بوی کال پیرا یک جبوی خزای تفازنم دو پارز نفرسه ما دنگی هر راست بدن ما بدن من یا جی پارتی من دان باش سپاس از کنی آیز و تاو ریزه گلی من آناتولی را دکشنم حوالا من سر اکران سیر کرنیزی سلاف کن و سپاس بوی پیقانه زبا پروام آماده کرن سپاس حوالا همجی سپاس کنی و سرکفتن جوارت خازنی سپاس ایبو ام گشتن داویه و از هر خازم مساج اخی داوی بی هر مثلا خیلی داوی از هوال وریتن هم از ظالم هوال گلوز جانجی قداوی جی پیقانه زیده گلوز جانجی وقت هوال مصطفی حرمه ده یعنی regione ده نامزده region Östermark yani eğer bunun Kopenhag'e در دوره Kopenhag'e و جیان کریه خرسه دانمارک تبیجن Östfa Storbelt yani جالی او که رجحلاتا ستوبلت دا اون جیان تکنه خرسه اون تخازن تکارن دنیه خب گلدن گل وک حوال احمد آناج باشتر زانن او کتکره ولد پریزه جارا یکمین اندامه یعنی نامزده از باورم اون هر لوه دنیه خبدن من از بهم دنیه و لغیون ایش دنیه خبدن حوال گل جوش پارتی ما این سلسله نامزده اسپاس بوی انسیاتیفه و اسپاس بوی تبلیغونه و سپاس خوش و جوار سرکفتن دخازن بله هم گشتن داوی برنامه جبوی گل کرگست شنابیم ایبو جبر بما گو لی دیساجی از دوباره بکم گل هبسروکا پیکان دانیمارکایه وک ایبو گوتی وک پر کسا کد امک ده و جبوی که ایرو مجا اوجی او کربو هل بجارتو لی گو او جوینا من هه گو از نکارم تابیبم خیلی جوی مگو پینجا آدای کردن آنها چولی ناوین لدانی مرکا تبا سچمتونه و ما پر کسا را جی تلفن کر ما گوت وارن تبا او که بین وانا گوت وقتا ما تونه و ما یک دو حوال جی ما بیر کرنه و وانا جی جمرا مساج شاندو ام لیبورنه خط خازن لی مقصد ما نکو ام هناجی وقتی نوک بکن ما پر خواست جی که ام پروگراما که وک فیزیکی جی لکوپانر چکن ما هر کس اکوار اوک بکن لی نبو چه نبو ام هاتن داوی برنامه حوالا گو لی جارک دن از بیم انسان ما براستی نارن رای خنابین یعنی اوک تکن ام بینی پر مهم ناوینن براستی جی مهمه دما که اون نچون اون تبا تشتکیش تنانه روکی تشتک واره سری و روکی تشتک بوا یکی که هر پی بسکنی تنه کاری خیفاده کجی جبروه و حقا کتای مافا کتای که تو کار بینی انسانه که بیانی یعنی یابانجی 4 سال دانمارک اقامت خواهی حق خانک هر رای بابین ام جواب اینجا کسی را سرکفتن اتخازن یعنی کم هینک ترکتون ملیت چلغی گمنه کم جوا هر کسی که را سرکفتن اتخازن ام دبیجن حتی برنامه گدن بمینن تو خیر خوشیه دا و ایواره و خوش به باش سرکفتن جوارا